alantay digiti Biblia tayo, kat lukiban tayo ijay libro iti Aramid, Acts chapter 13. Okay, Acts chapter 13. Kat sino kada kayo kakabsat iti nangrugin nga nagplano para iti New Year? Itayag naman ti ima na? Dada, very good. Okay? Sino kada kayo ti hanpay nga settle down ti panunot na kasi kayat mong enjoyin pa lang dito year-end vacation. Sino kada kayo ti kaslawang bakasyon na? Tuloy-tuloy lata. Okay, Acts 13, verse number 22. Kaya't kung kitaan tayo ti biyag ni King David. Alright, verse 22, gigidan ti mangbasa, 1239, page 1239, Ilocano, begin. Ket idi nga inikat na isuna, binangon na kadakwada ni David nga arida, nga inikan na met ti pangpaneknek a kinunana, nasarakak ni David nga anak ni Jesse, tao nga sumurot iti pusok, isu ang mga ramid to, iti isu amin nga pagayatak. Let's read the English. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Agtugaw tayo. Itay na pangkam je lawag kakabsat, nagadut tao de lawag. Aya. At panag-grocery, inalibtakan. Kasi nusakan tula grocery ton 24, baka awan ton je kayat mga gatangin, tan out of stock. Kastamad je Robinson, nagadung nga tao. Ket no, if you look around, nagadung nga tao, kaslang, you know, kanya-kanya, da turong na, kanya-kanya, ada panggep na, may kanya-kanya, ada biyag na, ada sarili na nga problema, kasasaad, sitwasyon, iba-iba, di ba? And as a Christian, as a pastor, pampanunod itay kung nag-abo, kasla kam lang, DJ, we are alone in the midst of multitude. Nawatan nyo kakabsat? And there are two things that can happen to us. Either kanan na tayo, dahito lubong, gaputa adu dangam da tayo, the influence is bigger, their number is greater, and we feel alone, kat kuna tayo, kanan na tayo. Or we stand up and make a difference. Kat numampay da tayo, siksika, agtakder kalata, and God will bless your conviction, God will bless your obedience, and you know, He can work things out, you will make a difference. Sino kada kayo ti makaawat? I mean, if you're a student, you feel the same thing. It's either, Pastor, I will go with the flow or I will make a difference. Nararamdaman nyo yan bilang estudyante. Itaas nyo ang kamay nyo. Diba? Kada kayong agub-ubra, do you feel the same way? Diba? So, we are in the midst of this generation and we should make a difference. Now, kung na ti Bible kakabsat, I have found David, nasarakak, ti apo gagayam kakabsat, agsapsapol. So, I hope nga, itang arabi ket tarigagayam, nga ibilang na kati apo, nga sika dijay sarsaraken na. No ti apo ket agsarsarak, adda dijay set, nga banag di panunot na, nga isu iti sarsaraken na. Kala dete, search, lagat hantay mamati kan hantay yung, anakit ko sa wanan, we are not inclined, we are not, anakit ko sa wanan, the Bible does not incline us to such kind of programs. Ngam kasla dete, ag-judge ka kuma kakabsat iti may sang, okay, let's put it, ag-judge ka kuma iti luto. No ag-judge ka iti luto, adda criteriam. Kasi hanggang mabalin nga ag-judge, nga sarakem dijay kasayaatan, no awang criteriam. So ti kayat ko makita yo, deti ko na ti Biblia nga, nasarakak ko na, kaya nga sawan, ada criteria ni Apo Diyos.
Nga DJ nga criteria, kat isot sa pulen na ken ka, ken kanyak. So, ti kayat ko nga ma-realize yung itang rabi first thing is, it does not matter kakabsat, no, anat makitam iti tao outwardly, anyat adaking kuana, what really matters tonight is, can he pass the criteria of God? So the question being tonight is, can you pass the criteria of God? No ibagak kada kayo, digito nga criteria, mapasayo nga ta, sika nga ta, dijay, adda nga ta ken ka, dijay sarsaraken ni Apo Diyos. Naawatan nyo kapsat? So, hantay yung akit-kitan ti lubong kasi hanga iso detat criteria nga pang-judge sam ti sarilim. Ti dapat criteria nga pang-judge sam ti sarilim kat God's criteria. So, nakita yo? Now, the second thing nga kayat ko nga ma-realize yung ijay is, if in case, bagak digito yung criteria, kat magriknam kan makitam nga you are not qualified, hangka dapat ma-discourage. Dapat dayjay pa naka-realize mo that something is missing. You must seek your best to qualify yourself. Naawatan nyo kapsat? Kasla ti ag-apply ka trabaho. No adda dinawad, kala nag-apply ka kumata US Embassy. Kat kunana deta console kat adda kurang mo. Kahit nga sawan hamo ituloy yan. Haan no di kat gapu ka DJ tarigagay mo, nga makaala iti visa, ikarigatam nga i-comply DJ missing nga sapsapulen DJ console. Kat dapat kastat panunod tayo. Nga no ma-mention digitoy nga criteria, hamo kumako na nga, I do not pass. No di kat gapu jay tarigagay mo, nga ma-please ti Apo, ken maaramat na ka, iso nga ikarigatam nga i-comply to meet that criteria. Are you following? Okay? Now, in 1 Samuel, kitan tayo kakabsat, 1 Samuel, 1 Kings, 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Okay? Verse number 6. Sorry, chapter 16 dapat tayo. Okay? Basahan tayo di verse number 5. Iro kita di verse 5. At dakay dyan kapsat, page 359. Page 359. Okay? And he said, peaceably I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. So ni Prophet Samuel, kat binaunti Apo, nga mapan ijay balay ni Jesse, the father, tapno saraken na, dayjay sapsapulen ti Apo, nga sumarunong agbalin nga ari ti Israel. Bakit? Kasi na-disqualifyan ni King Saul. Kat, ti papan na, verse 6, and it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab. Kat nakita na kan Eliab, kat kunana, surely, the Lord's anointed is before him. May nakita si Samuel kay Eliab, nga tinagibasaran na his criteria, not God's criteria. DJ criteria ni Samuel, it represents human criteria or human basis. Like humanly speaking, you will consider Michael Jordan as great. But in the eyes of God, it's a different story. You will consider Michael Jordan as great. Why? For many reasons, depending upon your personal criteria of greatness. No para kan ka ti greatness kat aduk kwartana, then you will consider him great. No para kan ka ti judgment mo ti greatness ket sikat, then Michael Jordan is great for you. Pero iba ang Diyos Naawatan niyo kapsan? You might consider ang kay man tinagan digiti artista. Daniel Padilla, pambihira. Mabaling ako nga ni Daniel Padilla kat you will look up to him. Para sa'yo, he's great. Pero sa mata kaya ng Diyos,
So, nung makikita yung kabsat, dito ipunpuntok itata, kat I am trying to address something, no apay nga kasla, adu ka tayo DJ, feeling tayo ti Christian life tayo insignificant. Nga DJ, panang obey ti word of God ka lang, it does not matter. Kasi tinagbalin nga criteria mon kat world. Tinignan mo sila, and you want to be like them. So, para king ka, in set aside mo kakabsat the word of God. And it's so sad. Nagladingit kakabsat. Iso nga umay ka magigimong, ngem, kaslang haan mo feel, hamo marik na DJ, greatness iti araramidem. Because you are now living on a different criteria of greatness. Dati para king ka ti greatness is, as a woman, you dress modestly. Dati ti criterion ti greatness as a woman is humility. Dati as a man, ti criterion iti greatness is service. DJ, si kaji, kanayon nga mayag-serve, available ka para ti Apo. Pero dahil na overload na bombard ka ti makitkitam ti social media, na bombard ka ti makitkitam ka digiti friends mo, suddenly your criteria of greatness is based on them. So you cannot enjoy your being a Christian now because your definition of joy is their joy. Not this kind of joy. So nga adu digiti members nga ure umay makigimong kaslang ti heart na adayo because the definition na ti joy, the definition na greatness, the definition na ti successful life is their success, their joy, their greatness. What happened? Si mabali kakabsat, because instead of looking to God for criteria, you are now looking unto them. So, that introduction to message is actually trying to correct something that, di mali, itibiyag tayo itakakabsat. Because I'm telling you, if you do not correct that, nga kalaki ni Samuel ti pagibasaram ti greatness kat jenakitam based on your human criteria and not on God's, you will make many wrong decisions in life. Imagine no pinabusuyan ni Apo Diyos ni Samuel nga inanointaran ni Eliab. What could have happened to the nation of Israel? It could have been worse than Saul. So if you allow your human judgment, personal, nga without the Bible, ti judgment mo ti joy kat their joy, ti judgment mo ti greatness is di makitkitam kadakwada, ti lubong, I'm referring to the world. Imagine how you will destroy your life. Imagine young people how you will destroy your life. Umay ka makigimong ngem ti puso mon awanen adan tirwar because inarem na katilubong, inarem na ka ni Satanas, nag-give in ka, and you turn your back from God and His Word, and so that even if you are physically present, but you are emotionally, mentally, spiritually absent. Naawatan niyo kabsat? I wish all young people are here, and I wish all the young people are listening intently to me right now. It's about time. God has to rebuke you just like what He did to Samuel. Let's continue to read. 1 Samuel 16, anak ko na toy. So ulitin di verse 6. It came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Day to yen ti ari. No, apay nga in judge ng iso ti ari is based on a human criteria. But, verse 7, the Lord said unto Samuel, kunana, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. Mga dalaga, do you still have the criteria for marriage? Biblical criteria. Ang pogi niya, pastor. Matangkad. Nagagwapuhan ako sa kanya. Hey. God said, look not on his countenance.
Kasi sa Diyos, kahit ano pa ang sabihin mo, unbeliever pa rin yan. Pero kahit sabihin ko ng sabihin ito at i-preach ko ng i-preach ito, pag talagang iba na ang inclination ng mind, I mean, if you have set a different criteria, nga haan nga ti Biblia at conviction mo kakabsat, narigat kang agdesisyon. Nga sumurot ti pagayatan ti Apo. That's when it is difficult for you to really obey God. Unless you are convicted and you will humble yourself and follow God, submit to His will. But let's continue to read. Look not on his countenance or on the height of his because I have refused him. For the Lord seeth not as men seeth. These are two criterias. DJ criteria ti tao, men seeth, the Lord seeth, criteria ni Apo Diyos. Where do you stand? Sa din no kay ijay? Your criteria or God's? Hello? Damagaman kaabay mo, sa din no ka ijay criteria mo no criteria ni Apo Diyos. Young people, listen. Say whatever you want to say, pero unbeliever yan. And the Bible is clear, be not unequally yoked together with unbelievers. Besides, nag-aaral ka pa. And the Bible says, He hath made everything beautiful in His time. There is a time. Kaya nga itinuturo natin dahil sa prinsipyo ng time and the principle of believer and unbeliever, kaya natin tinuturo ko yung equation na ano? Positive 1 plus positive 1 equals double blessing. What does that mean? Right time, right person. Kung negative 1 plus negative 1, double trouble. Wrong time, wrong person pa. Why? Because if you really want God's will for your life, kung talaga nga will ni Apo Diyos ti kayat mo ti biyag mo, you must be willing to follow God's criteria. Crucial that the decision is Samuel. Because he is going to choose the next king of Israel. So let's read again. Putol-putol, di pa nagkuha kaya? Basa, explain. Okay, nabibitin tayo. Basahin natin ng tuloy-tuloy. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as men seeth, for men looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Now, let's go directly to the lesson. Ano ang nakita ng Diyos sa puso ni David? Bakit siya ang pinili? Ibig sabihin, na kay David yung criteria na hinahanap ng Diyos. So that's when I asked the question tonight, I posed the statement tonight na, if perhaps you see yourself unqualified, anat aramidem, Apo tulungan na, nga madakanyak day nga criteria. Amen? Okay, so let's begin with the lesson. All right? Now, number 1, let's start with reproof. Tignan natin ang puso ni David when it comes to reproof. Okay? What is reproof? Tignan na sa ti reproof kakabsat, panang tinggar. Panang babalaw. Now, my question to you is, with David, let me state, when it comes to reproof, he had a repentant heart. Ano ti puso ni David, idi mababalaw? Sino dito ang marunong mag-sorry? Hindi na uso ang sorry sa generation ngayon. So sad. Ako, pastor, marami na akong makinorek na young people. Tinanggap nila pero wala kang marinig na sorry. Wala kang marinig na sorry. Why? Because they do not want, para sa kanila ang mag-sorry ay pagkaguho ng kanilang pagkatao. Well, if you maintain that kind of position, you are actually
hindering yourself from being used by God greatly. Sayang ka. Amo yung kakabsat, ni Apo Diyos, kaya't natin nga usarin, timang hinder kada tayo is our attitude. Every one of us fail sometime in life eh. Awan kada tayo ti perfect ti Christian life nga ma-obey amin ti Word of God. Ada DJ ko natin nga shortcoming. Amo it shortcoming? Anat shortcoming? DJ, deto iti kaya ti Apo, nagkurang ka. Adamot DJ ko natin yung panaglablabes. Nawatan nyo? Iso nga karkarara kagat kunam no kwa, Apo, no repentant jay puso ma, si aklong ka, pakawanan nak iti nagkurangak kundi iti panaglablabes ko. Kasi DJ, pagkurangak, you acknowledge nga DJ in preach ni pastor nga isursuro na makitam ti sarilim, hamo maaramid. Kat agkurang ka. Kat no mai-preach dagijay banag nga mai-point out DJ panagkurang mo, anatriknam. Humanly kakabsat, di ba? It's either tirik na tayo kat makagura. Makagura. Nung new Christian ka, maaklon mo, nung nabayag ka na Kristiyano, medyo dimakkel ti ulo mo, parang, sino ba si pastor para i-correct ako? Makagura, jiriknam. Or, wala ka mang hatred sa pastor, okay ka sa kanya, kaya lang, ham mo mai-give up day nga banag, so you will find ways to justify di mali nga position mo. Ikalintagam. Isu nga ti pastor, di kang kanang ibagbaga ni Pastor John, is straightforward. Kahit na nga sa wen, ibaga na lata jay truth kakabsat. At dantuking kan nga mga klon. Kat no ti attitude mo kakabsat nga mga klon kat di jay, makagura ka, uno, amom nga usto di bagbaga ni pastor, iti konsensyam, kaya lang hamo kaya nga i-give up da itang abanag, so you have to find ways nga irasonam tapno you can desensitize DJ konsensyam. Anat kahit nasa unday dyan, naunag sa day dyan Can you give me another word for tamo? Ewan ko, I use the right word, desensitize. So DJ ti kunana nga seared conscience. Nga no i-preach ko, at first, talaga nga Apo, I'm sorry. Pero, hamo nga panawan eh. Habang nga daga dito'y, mainit sa puso mo yung sinasabi, pero pag uwi mo, na nasebseban, ginggana nga ganon. Yung pag ikaw yung, when you come, you're convicted. When you go home, just the same. Subukan mong ulit-ulitin at talagang i-maintain yan. Until such time, urek, preach ni pastor, hamo mariknan. Or, DJ ko na akong kakabsat, kumurakan. Or, you will now begin to justify it. When angem, apay nga road. Agkat sa balin, di ba? Apay nga isuda pagbalin ng mga criteria kat dapat jay right lata. Ito yung aminti problema no ka new believer nga no matamaan ka sa jay preaching, kumita di kita nabaybayag. Apay isuda nabaybayag dan ni. Apay isuda criteriam. They should be a good example, yes. Pero there are times nga uri na bayag nga miyembro, agsubeg met eh. In fact, kakabsat, iso nga as a pastor, tumangtangkan di pa nagsarsarita kita kasi adut makikita, sumubsubeg nga miyembro. Sumadsadot ang miyembro. Tumangtangkan ulo na nga miyembro. Dati kakabsat, agrespand nagalakang agrespand ti message. Itat na kakabsat, awanan eh, nabibinigan eh. Reproof. It is very important. Now, nakaaduak the explanation, naadaywak day the main topic tayo. Apay kakabsat, anakadit nakita ti Apo kang David. Okay? Nakita ti Apo kang David, dito yung puso. Numampay, dito yung pasamak, he was already king. Ari isuna idi na yan. Okay? Pero itong time na to, mga kapatid, nagbasol ngami ni David. Tibasol na,
adultery, nag-commit ti adultery kini Bathsheba, di karuba na, ya. Nasirpat na di babae ti karuba na, nga siya asawa, ket nagkaroon siya ng last, pinagnasahan niya. Okay? Ket, inarab, kaputa, king, in his power, inasawa na ni Bathsheba. Nagkaidada. Now, tapnon di kasta, ma-justify na, dayjay inaramid ng adakes, kinailangan niyang gumawa. Dumiskarte siya, mga kapatid. Ang diskarte niya, naisip niyang ang strategy ko na, para safe na mapangasawa ko si Bathsheba, kailangan mamatay yung husband niya. O, dumiskarte. Tinawag niya ngayon yung kanyang general. Sabi niya ganyan, okay, pupunta kayo sa digmaan, ilagay mo si Uriah na ganay tayo? Ijay front of the battle, at pag sa kangitingitan ng battle, iwan niyo siya. Atras kayo ha. O di ganun ang ginawa. Namatay si Uriah sa battle. So ngayon, pwede niya nang mapangasawa si Bathsheba kasi patay na si Uriah. Kaya lang galit ang Diyos sa kanyang pamamaraan. Alam lahat ng Diyos. Kaya doon ngayon siya nag-commit ng dalawang kasalanan. Ang alin? Murder. He was guilty of murder or killing kasi he's the mastermind, and adultery. O di, at first, na-enjoy niya. Ganyan naman ang kasalanan eh. May enjoy mo sa una. And then comes the word of God. Dumating si Prophet Nathan. Ito na ngayon sa 2 Samuel chapter 12. Gumawa siya ng kwento para i-point out. Maganda yung kwento ni Prophet Nathan. Basahin ko sa inyo, chapter 12, kuna nga kastay di Ilocano, ket ni Apo, imbaon na kin ni David ni Nathan, ket isu imay ken kwa na, ket kinuna na ken kwa na, agda idi dua alalaki iti maysa nga ili. Ti maysa na baknang, ket ti maysa na panglaw. Ket tinabak ng alalaki agdaan ti aglablabes. Akaadu dagiti pangpangin gan arban. Ngem jay na panglaw alalaki, awanan. No dilaeng ti maysa, abasit a kordero a kabaian. Aginatang na idi, ken tinaraken na. Ket di makkel anay buyog ken kuana. Ken kadagiti anak na. Nanganti kanena metlaeng, ken iminum ti kopa na metlaeng. Ket nagidda iti barukong na, ket iso idi ken kuana ti kasmay sa, sorry, nagkwa deti pasbasa. Am I in the right, okay. Verse number 4. Verse number 4. Ket maysa nga agpagpag na imay tinabak ng alalaki, ket iso inliklik na ti panangala na kadagiti pangpangen ken kadagiti arban na. Tapno isagana na amaipay iti daydi apag agpagpag na nga imay ken kuana, ngem inala na di kordero daydi na panglaw alalaki. Oh, di ba nagadut kordero na, napanapilay nala di jay. Ket isu ti insagana na ama ipaay ti lalaki nga imay ken kuana. Iti kasta, verse 5, ti pungtot ni David, simged unay ama ibusor iti lalaki. Ket kinuna na ken Nathan, kasti apo si bibiyag, ti lalaki anangaramid iti daytoy, matay nga awan dudwana. Ket isublinan to ti kordero ti maminpat, agsipod ta iso inaramid na daytoy abanag, ken nagsipod ta awanan laeng idi, iti panangaasi na. Ket ni Nathan kunana ken David, sika dayta alalaki. O di, nakorneren kakabsat. He was being reproved. Anat napasama kakabsat. Makita tayo in verse number 12. Tasika inaramid mo analimed, ngem siyak aramidek to dayti abanag ti saklang ti so amin nga Israel, ken ti imatang ti init. 13. Ket ni David kinunana ken Nathan, nagbasolak amay kaniwas iti apo. That is repentance. I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. That is mercy.
But before we talk about the merciful God, kita haantay jay puso ni David. Idagbasbasa kang Bible College, kung kunano ka dagiti teacher me. When it comes to this point, ado dagiti mangtulad jay na aramid ni David nga panagbasol. Ngem ti di da nga kaya nga tuladen, jay panagbabawi na nga panagbangon. Amin tayo kakabsat, one way or the other, hanman nga kakasang kaunig, dito basol nga inaramid ni David, ti maaramid tayo, but we fall sometime in your life. It is not how you fall, it is how you rise up. Now, wait. Before you think of rising up, no sikakot na tuwang, natulid, na ikalang ken, nakabasol, ito nagkamali ka. The only way nga makabangon ka kakabsat is number one, agbabawi ka. Agingga nga di makita, ti apo ken ka, ti husto nga panagbabawi, nga kitaam di nagkamaliyam, kat ilintag mo ti biyak mo kakabsat, hanakan tutulungan ti apo nga bumangon. Alam mo, yung kasabihang, it's not how many times you fall, it's how you rise up. Kahit mundo alam nila yan. Pero sa ating believers, ang konteksto natin ganito. It is not how many times you fall, but it is how you repent every time you fall. Because you can only rise up when you repent. Did you know that to God, repentance is the key? Repentance is the key. Mano kada tayon kakabsat, itinatnag, nagbabawi tayo kadi nga pudno. Kasi, once that you repent, the result na deta repentance, restoration. I-restore na kati apo. Gapu ti basol na ikalang kati panagserbim, na yadayo kati church, bimaaw kati spiritual life mo. Now, na-realize mo dayjay, dapat ti result di repentance mo, restoration. No awan di restoration, hang repentance ti addaking ka, remorse. Ti remorse kakabsat, kabuteng mo di consequence di inubram. Isu nga kayat mo nga ilintag, tapno di may experience, di consequence di naubram. That is remorse. Ti repentance kakabsat talaga nga apo ko nam nakabasolak. Willing nga i-correct mo ti biyag ko. I humble myself. Now, let's look at it. Kasano ti pa nagpakumbaba ni David kakabsat? Okay? In Psalms 51, let's go to Psalms 51. Alright? Psalms 51. Si bibiyag kayo pa, amen. Talaga nga ti sa uti apo, mangtudbiyag. Amoy dati Psalms 51, inyebkas ni David dito'y kakabsat, dayjay pasamak na, idi adda ijay process of restoration. Grabe kakabsat ti restoration na. Kunana, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Amo yung aming nakababain dayjay eh. Iso ako na apo si ka lang iti maka-erase dayto eh. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Makitam di attitude na di hatred against that sin, yung bang gaputi pa nakarealize na kan apo suddenly kakabsat, maditrik nanan nga naaramid na dayjay. Haan nga gaputa, ada consequence dayjay nga inubrana, ngem gaputa muna nga napagledda ang nanapo Diyos. Makita yung difference. I-emphasize ko man lang kasi baka hante magets ti meaning di remorse kan repentance. Ti remorse ngamin kakabsat, dayjay, kaguram dayjay na pasamag ken ka, wano, mag-agbabawi ka dayjay na aramid mo, gaputa makitam, digito'y hananapintas nga pasamaken na king kaita. That is remorse. Naawatan nyo? Remorse. A feeling of bad towards what you've done because of the consequences. So eventually, gagawa ka ng paraan nga maliklikam di consequence. Pero hindi ka na-restore sa Diyos. The spiritual life mo, isula-isulat ta. Until kakapsat nga ti apo ti makitang ko nam apo,
I don't care if I will experience the consequence of my sin or not. Ang mahalaga sa akin, I get right with you. Kasi alam ko, kahit ako ay dadanas sa consequence ng aking ginawa, kung right na ako sa'yo, mahalaga sa akin, I'm right with you, you will give me grace. Do you realize that? Humanly kakabsat, DJT instinct tayo eh. Diba? Once nga da nagkamalyam kat mapanunot mo, DJ madi nga pasamak na kat mga ramid katiway, tapno maliklikam. Pero hamo na deal, DJ, kasalanan mo. Hamo na deal. The only way to deal with sin is repentance. Nga kunam apo, just like what he did, wash me truly from my iniquity, cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Amo, hana naulit kang David din eh. Kasi once nga hamo i-deal deti repentance, paulit-ulit deta kakabsat. Against thee, kiram DJ verse 4, against thee, and thee only have I sinned. Si kaapo tinakabasulat. And done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. 6. Babayag unay. Behold, thou desirest truth in the inward parts. 7. Purge me with hyssop, I shall be clean. Deti kayat na nga makita nga cleanliness na kathala nga dinadalos iso na ti imatang ti tao. Because no tilang concern tayo na dalos tayo ti imatang ti tao, that is remorse. We are trying to clean our reputation. Dapat ti goal mo na dalos ka ti imatang ti apo. I say this kakabsat because you do not know what can happen to your life, to your family. Kat once nga nangyari dito, hante ikarkararag nga mapasamak ti panakatnag ti basol ti maysa kada tayo. Ngem sapay tato no dumteng dayjay, malagip mo to daytoy. Kat nangag mo jay concern ni pastor, nga ti concern na ka, halaeng nga ti maliklikam jay madi nga consequence jay inubram, no di kat may restore ka nga pudpud no iti apo, kat may experience mo jay ragsak. Dati ko na natuhin kakabsat. Listen now. Verse 10, create in me a clean heart, O God. Nadalos nga puso ti kayat kun apo. Renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence. And take not thy Holy Spirit from me. 12, restore unto me the joy of thy salvation. No nagbasol ka, ti dapat joy nga kayat mo nga experience, hangat ay naragsak ka nga maliklikam di consequence. Kasi ni David, hana nakaliklik ti consequence. Later on kakabsat, itong ginawa niya, nagbunga ng maraming stress sa kanyang buhay. So hindi niya hiningi na sana masave siya, ma-deliver siya sa pwedeng maging consequence ng kanyang maling ginawa. Although pwede nating ipanalangin yon. And God is merciful. Why not? Pero sana ang joy na ma-experience natin ay yung, Lord, I know you have cleansed me and I'm right with you. I'm right with you because sinango kan, indil ko ti basol ko ti imatang mo apo, kat nagpakumbabak nga anesak apo nga nang bigbig kan ka, kat willing ak apo nga paidalan kan ka. So later on, kuna na ti Bible kakabsat, that David had experienced the consequence. Digiti anak na pinatay ni Absalom, pinatay di kabsat na ni Absalom, di may isang anak na ni rape na di kabsat na, nagkagulo mga kapatid. Pero he enjoyed the joy of the Lord in his heart. Why? In spite of the consequence, he got right with God. Sa buhay Christian life, hindi mo maiwasan, darating at darating ang reproof ng Panginoon sa'yo. Hindi pwedeng hindi ka ma-reprove eh. Hana mabaling hang ka mababalaw. Kasi no hangkan nga mababalaw, kahit nga asawam, perfecto ka. Awan maling obramon. So darating sa buhay Kristiyano, parte na kakabsat, itipan na kababalaw. Ti saludsut ijay, what is your attitude towards reproof? Makagura ka, mapundi ka,
Minsan may mga members na pag binabalaw mo, isot pa ka po dyan na, di na may makigimgimongan. Babalawom iso na, uy, nakita ka karnibal. Di uray mo si ka napangkat karnibal. Mapundi ka kapsat. Alam nyo, let us ask the Lord to help us. Ngay ka na tayo ti puso nga kaski ni David. Nga no mababalaw tayo kakapsat. Haang nga dijay, rik na tayo, tidinggan tayo. Haang nga dijay, sarili tayo nga panunot no dikat, quick tayo nga kuna tayo, apo, kustumot nga talaga. This is very crucial in our church because we are growing in numbers. And the more members we have, and the more problems arise, at adult member ti church tayo, at adult ti membro nga bantayam. And as a pastor, hangko mabantayan ti amin na miyembro. Dakay pa idado mga young people, siguro ko na, hangko kahit nga ipato, friend tayo ngum no agi-post kayo, except me. Alam nyo, alam ng Diyos, nagkakasala kayo, dun pa lang sa ginagawa nyo, you are now leading yourself to a wrong way. Dinadala mo na ang buhay mo sa maling kaparaanan at maling direksyon. Kasi ayaw mong makita ni pastor ang mga pinopost mo sa Facebook. Paano ka maging dakila sa harapan ng Diyos? Paano kanya magamit? Paano kanya mapagkatiwalaan? Paano kanya maasahan? Lukluk kum ti pastor. Yung ibang mga young people, friend na nila ang lahat. Kahit si Chitae, si pastor hindi. Bakit kaya ayaw i-add friend si pastor? Hello? O, tignan mo yung Facebook mo. 3,000, 3,500 na ang friends mo. Wala si Pastor Provi na friend mo dun. Bakit? Natatakot ka na pag naging friend mo si Pastor Provi, baka i-scan niya. Talaga. Kasi gagangay mo lang arod nga, iparparang mo kakapsat na picture, api jakord, kumakitaan. Anapel at purpose mo nga nang iparang. Duhan na makita. Natatakot ka na pag in-scan ni Pastor yung Facebook mo, baka may makita siya na labag doon sa kanyang itinuturo. So, yung ganong pag-iisip na, tiyak kaming kayat nga maong tanak. Yung ganong isip, mga kapatid, dapat mabago yun. Hindi pwede na naka-i-correct ni pastor eh. Naawatan nyo kakabsat? Oh, baka naman yung iba, i-add friend ko. Pero ang tagal mag-approve. Bakit kaya ang tagal mag-approve, mag-accept? Nilinis niya muna yung kanyang Facebook. Di ba? Ewan ko paano niya ginawa para pag in-accept niya, nakita ni pastor, uy, pambihira, puro mga Bible verse, sinishare niya yung aking mga devotion. Hindi alam mo, gawin mo lang ng gawin yan, lulukuhin mo ang sarili mo. You see, yat adayom ti biyag mo ka DJ criteria nga kayat ti apo nga makita kan katap no maaramat na ti biyag mo. So tonight, makita yung kakabsat, even if I speak straight against sin, against consequence, against di panagbasol mo ko na po Diyos, I hope makita yung kakabsat nga, this is a concern. Maawatan nyo, DJ? Hello? I hope tunurabi ikakabsat, check di friend request ko, da kayong hangko pa friend, nag-add friend kay kanyakon. Gawin nyo hindi dahil natakot kayo sa aking sinabi, pero that's one of the best ways to guard your social media. I-add mo si pastor. Kasi pag naka-add si pastor, naaalala mo lagi, teka, wag mong i-post to. Makikita ni pastor to. O di magandang gwardya ang pastor mo sa social media. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Sino dito ang friend na ako sa Facebook niya? Sino dito ang hindi pa friend? I-friend nyo na ako mamaya.
Ako, sa totoo lang, hindi na ako interesadong magdagdag pa ng friends. In fact, alam nyo, sa dami ng aking friends, hindi na ako maka-accept, nag-delete na ako yung iba. Oh, nakikinig siguro. Dinilit ko na yung mga friends na hindi taga-Bacara or from the outreaches. Kasi ginawa ko na yung aking Facebook, yung aking personal account. I want to make sure na kung sino mga friends ko dun, yung aking ma-reach out, yung bang related sa aking ministering. Kung sa ibang church, malayo, at hindi na related sa aking primary goal of ministry, sa aking immediate circle of influence, pagka minsan, inaalis ko na yan. Hindi dahil ayoko yun, kundi I want to accept more para may ma-reach out pa ako. Yun ang ginawa ko sa aking Facebook account. Kasi sobra na, dami na 4,000 plus na. Oh. Amen po ba? Reproof. Now, in Psalms 51, hanggang makagurgura kabsat, siyakat adipon ti Apo. Anyway, sa bagay, no kaguranak, hanak awam mapukaw kanyak. Psalms 51:17. Anak ko na nati Psalms 51:17. Dagiti sakripisyo a maipaay ti Diyos, isu ti espiritu a nadudog. Grabe naman si pastor, permi nga makadudugmot. Oh, tignan mo yan. The sacrifices of God. Amo kayo na sound the sacrifice sa Panginoon, no tapusom ket nadudog, nga permi nga nadudog, gapu ka DJ bason mo ket you humble yourself to God. Broken, contrite heart. What does the Bible say? Thou wilt not. What is the opposite of despise? Accept. Ti acceptable nga puso kanapo Dios ket hangga ti 80 basol na. Hanla di ja, perfect. Ti acceptable nga puso ko na po Diyos, kat detay nagkamali, nagbasol, nagkurang, naglablabes, ngem nagpakumbaba, gaputa, nadudog. Nadudog, haan nga gaputa, digitay consequence, nadudog isuna, gaputa muna nga napagledda ang naniya po Diyos. So the first question tonight is, how good are you in accepting reproof? Again I say, tingnan nyo absat, I close. Very crucial, dito isursurok nga prinsipyo kada ka itang Arabi because as a pastor with a growing number of members, hangkay mabantayan amin. Naibagak tayo dyan. Number 2, with a growing number of members at dumadami na ang matatagal na miyembro, ang hirap naman sa kalagayan naming pastor na kung sino ka pang matagal na miyembro, makatanggap ka ng reproof sa akin, magagalit ka, magre-rebelde ka. Papaano yung testimony mo sa new believers and next generation? So, the more matured you are, the more you should understand this message and the more you should know how to accept reproof. Yung bang ikaw yung member, speaking from this point, nga ti attitude mo, Pastor, sige lang, i-correct mo lang ako. Kailangan ko yan. Pastor, I don't want to be wise in my own understanding. Kaya ka nga nilagay ng Diyos dyan. Para bantayan mo kami. Parang tupa, kailangan bantayan. Amen? Para tignan mo ang kapaganan naming espiritual. Sige lang, Pastor, feel free to rebuke me. Feel free to correct me. Kailangan ko yan eh. Kailangan ko yan. Ikaw yung, the more matured you are, the more you realize that you need your pastor to do his duty upon you. Nga ang pastor hindi dapat agalangan, hana dapat mabuting, kasi iniisip niya, baka ma-offend, baka ma-stumble, baka kung anong gawin niya, magalit pa dito sa church at, magtampo sa pastor. Yung pinaiisip din ng pastor, humanly speaking. Kaya mahirap na trabaho ang magpastor. Naawatan nyo kabsat? Pero kahit mahirap, we always say, we are patient unto all men. Sabi ng Bible, patient unto all men. You see? Pero as a pastor, if you want your members to be blessed, reprove them when necessary. Correct them when necessary. Kat kada tayo mo't kakabsat, ikararagtay ko iti humble spirit. Naku na tayo, Apo, nabayaga ko na miyembro, hangko kahit nga dumakkel ti ulok nga kasla feeling ko amok aminen, nga hanak dapat korehirin ni pastor. Apo,
the more that I need my pastor to correct me, to remind me, to reprove me. Because, Lord, no kasanot ka katayag ti spiritual life ko, hang ko kayat nga di pa nakatuwang ko adot maperdi. Preserve me, Lord, through my pastor's reproof. Preserve me. Kaya si David na-preserve Hindi siya namatay. Sabi ng Bible, na-preserve pa rin siya. Bakit? Sapagkat may nag-reproof sa kanya. At bakit? Sapagkat siya ay naging humble doon sa reproof ng Panginoon. And he repented. And all of God's people say, Amen. Were you blessed tonight? Are you ready to be corrected? Bagaman kaabay mo, ready kan nga ma-rebuke? Alam nyo, kung nasursuro yun, dahil ito yung kakabsat, talaga nga, nagpintas ni beses ni Pastor, gusto di ba? I like this. Okay, manalangin tayo. Heavenly Father, thank you for the example in the Bible about David. Lord, agpaisudye ko na nga, you are not looking on the outward appearance kasi da kami nga tao, isot kit kitam mi apo, tikit kitam ket di puso. Ket apo, kaski ni David, nga adaan ti puso apo nga napakumbaba. Nga na dimteng ti time ti biyag na nga nagtiwaweg, nagloko, napagbigyan na ti sarili na nga kagustuhan, ngem idi nga mapantib o adipon mo tapno babalawon na isuna, ket si papakumbaba apo nga nangaklon. Han na lang nga inaklon kini Nathan, o di ket ti imatang mo apo, inaklon na ket nagpakumbaba, ket tinarigagayan na ti restoration, ti joy of his salvation. Apo, from that lesson, I hope nga kada kami, ma-realize mi apo, crucial daytoy apo nga prinsipyo. Because as I have said, Lord, to your people, the more members in the HBBC, the more nga bantayan ti pastor. Hana mabantayan amin. Isot gapo na apo nga, kada kami si kakararag, ngagpampanunot ti mensahe nga ikasabami. Kami makita amin na biyag ti members, nga makitam apo, kat no anat iturong mo nga message, dayjay ti kayat mo apo nga mangagantong galmaysa. Kat no mangagan mi digiti apo nga panakababalaw, sapay ko matada kinapakumbaba ti puso mi apo. That Lord, we consider that humility, admitting our sin is not a sign of weakness, but it is a sign of humility, O God. And in humility, there is strength and power. Apo, tulungan na kami. Pungtilem ti kinapalangguad mi, kinapangato mi, tulungan na kami humble Apo Diyos, iti saom. Thank you for this message of reminder tonight. In Jesus' name. All of God's people say, Amen. Alam nyo, tayo mga parents, ganyan ang prayer natin sa ating mga anak. Mga anak, makinig kayo. Hindi lahat ng panahon nagsasalubong yung inyong kaisipan sa kaisipan ng magulang ninyo pagdating sa buhay. Pero you will be tested. I hope that you will humble yourself. And when God sees your heart, kunana, wow, nakita ken ko na jay criteria. And you know what? Listen, naggapuan ti laing ni Apo Diyos. Naggapuan di kiti opportunities ni Apo Diyos. Mamin ano lang, DJ la panang, do you call that? Panangisnap ni Apo Diyos kakabsat, makiko-operar amin, maisabat amin na blessing ken ka, kat kunana, hey, go to Him. Blessing, go to Him. I saw His heart. Naglaga kakabsat kini Apo Diyos. Masapul lang di humility. Okay?